Oke. Ya, ya sip. Asar ya, ha. Ya. Oke. Oke guys, selamat jalan ondel-ondel. Semoga pulang-pulang gembol duit ya ondel-ondel ya. Mantap ondel-ondel. Mari. Mari. Mau layangan nggak? Hah? Wasep ini. Waduh guys. Wadidaw guys, ada Fahri guys main ke rumah guys. Aduh layangan guys. WhatsApp ondel-ondel enemy. Wadidaw guys. Fahri, mau kemana kau? Sini dulu mainkan dulu lah. Ini mainkan dulu nih. Mainkan dulu lah. Iya guys, wadidaw guys. Ada ondel-ondel di tengah hari bolong guys. Wih, mantap guys nih. Dan naik layangan apa Fahri? Layangan naikin. Ya, waduh guys, mantap guys nih. Ada ondel-ondel guys. Wadidaw guys. Apakah? Wih, mantap guys nih. Ada ondel-ondel guys. Mantap guys. Ondel-ondel. Wih. Sahaya dalam. Bye. Abai. Ya. Wih, mantap bay. Ntar ke Babe bay. Hah? Ke Babe ntar. Ya. Konten ya. Abis Ya, ditunggu ntar Babe. Wih, mantap guys. Mantap guys nih. Wadidaw guys. Wow, mantul guys. Ondel-ondel guys. Wih, Fikri, mantap, ondel-ondel nih, Fikri. Ya, ondel-ondel menghibur para bocil guys. Ya, ya, mantap guys, ondel-ondel guys. Keliling kampung guys di siang hari guys. Ya, menghibur guys para anak-anak guys. Wih, mantap guys nih. Jangan lupa guys di like dan subscribe guys. Mantap guys. Pantau terus guys video guys. Masih banyak guys keseruan lainnya guys. Mantap nih guys ini. Ya. Ya, jadi goyang terus. Goyang terus sampai tua. Wih, mantap guys nih. Ondel-ondel guys. Berputar-putar guys. Wis. Mantul. Mantap guys. Ondel-ondel guys. Fahri. Sini dulu lah. Sini dulu. Ada Fahri guys. Mantap guys. Mana layangannya? Gak punya. Gak punya layangan? Gak punya. Oh, ada layangan oh. Mana? Ada. Ayo. Mau nggak layangan? Kita duduk bareng-bareng sama saya layangan. Ayo, kan. Ada om layangan di atas, beneran. Warna hijau. Ayo. Oh, malu apa sih? Ayo. Ada layangan om, tenang aja. Guys, mantap guys. Ya guys. Mantul guys nih. Ada cara guys. Mantap guys. Mantul guys. Jangan lupa guys di like dan subscribe guys. Mantap guys. Wih, dan guys. Dan guys. Wih, mantul guys. Ondel-ondel Aji Udin guys. Keliling kampung guys. Mantap guys nih. Ondel-ondel keliling kampung. Jati Kramat, Jati Asih Bekasi guys. Mantap guys. Ya guys, mantul guys. Wih. Goyang terus guys. Goyang terus. Mantap guys. Ondel-ondel guys. Mantap nih guys nih. Ya, mantap terus guys videonya guys. Wah, ada Windy guys. Ada Windy guys. Ada Windy guys seperti Dora guys, Windy guys. Rambutnya Dora guys, mantap guys nih. Nah, kenal lagi guys. Mantul guys. Ondel-ondel guys, berdendang guys. Berdendang di siang hari guys. Mantap guys. Mantap guys nih. Ya. Mantul guys. Mantap
terus guys, speednya guys. Mantap nih guys nih. Canggih guys. Wih. Mantap guys. Mantul guys. Wis. Ini siapa namanya nih? Hah? Siapa namanya? Apa? Akila. Oh iya Akila. Akila mantap Akila nih. Nanti nonton dirimu ya di Ondel Nahla, oke? Mantap guys nih. Udah subscribe belum? Udah subscribe belum? Udah, weh. Akila mantul Akila nih. Mantap guys nih guys. Ondel-ondel guys. Ya. Tenang ondel-ondel. Ya. Mantap guys. Ondel-ondel Haji Udin guys. Berdendang guys. Wih, mantap nih. Siapa namanya? Ipan. Ipan. Wih, Ipan. Mantap Ipan. Ondel-ondel guys, berbaju merah guys. Berbaju merah guys. Waduh guys. Rusuh. Rusuh guys. Wadidaw guys. Mantul guys. Ondel-ondel Haji Udin berambut mas guys. Yes. Mantap guys nih, non stop guys. Wih. Mantap terus guys, speednya guys. Mantul guys. Ondel-ondel keliling kampung guys. Haji Udin berdoa saja guys sesama apa guys, sesama kawannya guys, yaitu Jidut guys. Wih. Mantap guys nih. Jangan lupa guys di like dan subscribe guys. Mantap guys. Wis ada motor guys. Ada motor guys. Ya, monggo motor sedang lewat motor. Wadidaw guys. Mantap guys. Ya guys, mantap guys nih. Wih, Jidut, pantul Dut, adut. Wih. Oke, untuk Haji Udin, mantap nih. Oke guys, mantap guys. Selamat keliling kampung guys, Haji Udin. Wih. Jangan lupa guys di like dan subscribe guys. Mantap guys. Mantap guys nih. Ya. Haji Udin guys, keliling kampung guys. Mantul guys. Wih, oke. Ya sip. Asar ya, ha. Nah. Oke guys, selamat jalan ondel-ondel. Semoga pulang-pulang gembol duit ya ondel-ondel ya. Mantap nih ondel-ondel. Pak Hari. Mau layangan nggak? Hah? Naikin. Hah? Naikin ntar ya. Naikin layangan. Iya. Mau naikin nggak? Pak Hari aja dalam ya, Pak Hari aja. Pak Hari aja ke dalam yuk, naikin yuk. Hah? Naikinnya? Gampang, masuk ke dalam dulu. Pak Hari aja, nggak boleh yang lain, nggak boleh banyakan orang tadi ribet. Nih, Pak Hari masuk. Nah, Pak Hari masuk. Oke. Ini. Ya. Nah, aku masuk. Nah, ketutup kak. Maaf ya, kakak-kakak yang lain. Nah, Pak Hari, ayo Pak Hari. Oke guys, Pak Hari guys akan kasih challenge guys. Masuk guys. Ini Pak Hari, kita masuk Pak Hari. Mantap guys nih, Pak Hari guys. Main ke rumah guys, Pak Hari guys. Wede guys. Nih Pak Hari main layangan guys. Mantul guys. Ya nih di rooftop. Coba sini naikin layangannya. Guys, Pak Hari guys. Main ke rumah guys. Layangannya nih ada sini nih. Berantakan guys. Layangan nih. Tuh. Oh, coba naikin. Ya.
Nah, ini punya pakaian guys. Punya pakaian. Iya, Terus sono ya. Ayo. Hati-hati ya. Wis. Mari guys, naik ke atas guys. Akan menaiki layangan guys. Wadidaw guys. Hati-hati ya. Hati-hati kak. Hati-hati kak. Wis, mantap guys nih. Ayo, eksekusi. Wih. Ayo guys, mantap guys. Hari akan main layangan guys di siang bolong guys. Mantap guys nih. Nggak ada musuhnya ya. Nggak ada musuhnya. Oh, nggak ada musuhnya. Ya udah, buat Fahri aja deh. Udah guys, terima kasih guys. Jangan lupa guys di like dan subscribe guys. Terima kasih guys. Oke Fahri. Oke, mantap ya. Ya. Hah? Nggak ada musuhnya katanya. Cuman lagi nusang ya, ntar ada musuhnya. Hah? Wis, mantap guys nih. Fahri. Mancing layangan guys. Wis, Fahri main layangan guys, mantap guys nih. Ngangkat nih guys nih, Fahri guys nih, wede. Woi, sweet. Hah? Jangan kok Fahri main layangannya. Hah? Wih, mantap guys. Wadidaw guys, Fahri guys. Main layangan guys. Fahri guys nih. Wih. Apa? Manggil. Wih, guys. Ada yang tahu guys, Fahri di atas guys. Wih deh guys. Udah naik dah belum? Udah. Wih, oke guys, mantap guys. Terima kasih guys sudah menonton guys. Jangan lupa guys di like dan subscribe guys. Mantul guys. Fahri guys punya layangan baru guys. Ini. Oke guys, terima kasih guys. Sampai jumpa guys di video selanjutnya guys. Dadah. Dadah, mantul ya. Oke guys. Tuing. WhatsApp ini. Waduh guys. Wadidaw guys, ada Fahri guys main ke rumah guys. Ngadu layangan guys. Waduh guys. Kali ini guys dia diberikan challenge guys, ngadu layangan guys. Lihat guys. Apakah dia menang guys? Ayo Fahri, tarik. Wait. Sudut. Lawan, tiban. Sampai putus malu nih. Iya. Ayo guys, woi guys. Mantap guys nih Fahri guys nih. Fahri alias Toing guys, main layangan guys, mantap guys. Fahri, susut, tut. Wah, hah? Ya guys, wah kalah guys. Ya Fahri kumaha yo. Aduh guys, gagal maning guys. Nah, akhirnya guys kalah guys. Layangan hilang guys. Waduh guys. Oke guys, terima kasih guys. Jangan lupa guys di like dan subscribe guys. Fahri, nggak apa-apa ya layangan putus ya. Iya layangan ini. Mantul guys, dadah.